beshumayela kubo sele sisibotshwa sele bebuza abantu uba ikuyanga nalona ebeshumayela kithi ayikuyanga nalona ebethandaza kithi ayikuyanga nalona ebesesesenuka esentomela kobuthando amadoda yagqwetheka luthando yasithela uSamsoni njengokubana sekela mama buseke omama bonke abantu abatsha i-teenagers abantwana besikolo secawe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ya belingathanda ke bathandikazi lokubana aba bantu belapha ya bangaphinde babe lapha. Oh Jesus. Egameni likaYesu. Ngoba saphakama besezayo sibesikhila kunceda abagwebi. Chapter 6. I mean chapter 16. Tisokula Delam Sindisi Welowa Titi Kasi Loma Bonge kwincwadi yabagwebi chapter 16 ngokukhulu nje ukuzithoba nangokukhulu ukuhlonipha
Ya ndimbulise ke umkhulu wapha emaqhosheni alibonke igama lenkosi. Ya ndiyayihlonipha ke indoda kaThixo leya alibonke igama lenkosi. Ya sibe nengeba ke kakhulu lobana sidlalelwe indoda kaThixo alibonke igama lenkosi. Ekwanguye futhi nomvangeli alibonke igama lenkosi. Ndiyabona uba lamizi lamzokokona usikelelwe kakhulu ngithixo nkosike mabenathi. Ya utata ludla lapha uthathe kulamzi ndithathe kuwo inkosi mabenathi. Ya encedwa ke nguThixo inkosi mabenathi. Yabe ndingamazi uba uyavangela wathatha kulamzi nami ndayothatha kulamzi inkosi mabenathi kwaba yiloo nto kodwa into ebalulekileyo kukukholwa qha kuphela. Ngicela ke osoyifumene andifundele uverse 15 aphele kuverse 22 kwincwadi yabagwebi chapter 16 verse 15 sizothandaza. Siyafunda izwi lenkosi incwadi yabagwebi chapter 16 verse 15. Wathi kuye, ungathini na ukuthi uyandithanda ukanti inhliziyo yakho ayinami? Undikhohlisile ezi zihlandlo zozithathu. Akwandixelela ukuba asenini nalamandla akho angaka. Verse 16. Kwathi akumxina ngamazwi akhe zonke imini emele wakhathazeka umphefumulo wakhe wasingisa ekufeni. Wamxelela inhliziyo yakhe yonke wathi kuye, isitshetshe sokucheba sizanga sisondele enhlokweni yami ngokuba ndingumahlulo kaThixo kwasesizalweni sikama. Ukuba ndithenda chetywa osuka kum amandla am. Ndithi fehle ndibe njengabantu bonke. Verse 18. Wabona uDelila ukuba umxelele yonke inhliziyo yakhe. Wathumela wabiza izikhulu zamaFilisti esithi, "Yukani esi sihlandlo ngokuba undixelele yonke inhliziyo yakhe." Zenyuka ke zaya kuye izikhulu zamaFilisti. Zenyuka zinemali esandleni sazo. Verse 19. Wamlalisa emathangeni akhe wabiza umuntu wazicheba izihlwitha zosixhexe zenhloko yakhe. Waqala ke ukumqoba emkake amandla akhe kuye. Verse 20. Wathi amaFilisti aphezu kwakho Samsoni. Wavuka ebuthongweni wathi, "Ndiyakuphuma esi sihlandlo njengezinye izihlandlo, isivuthulule." Wayengazi yena ukuba uYehova umkile kuye. Ambamba amaFilisti, amkhuka amehlo ehla naye aya eGaza. Amkhonxa ngamakhamandela obhethu amabini. Waba umsili endlwini yamakhonxo. Verse 22. Zaqala inwele zenhloko yakhe zahluma emva kokuba wayeqhekiwe. Ungathandaza. Bawo liphilile linamandla linguwe izwi lakho uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sithe nqadalala apha ukubambela Nkosi ukuthetha kwakho. Baba wethu onamandla thetha nathi silindele simamele. uNkulunkulu wethu ongcwele tyala ngalizwi lakho yothula ngalo izwi lakho uNkulunkulu lingamadoda asiqondisayo endleleni livuka ubumnyama bubaleke egameni likaYesu umkhonzi wakho Nkosi usezothetha fihle umbiyele uNkulunkulu wethu ongcwele simelana nemimoya yonke echasene nokuthethwa kwalizwi lakho egameni lenkosi uYesu amen. Alibonge igama lenkosi. Bathandekayo andizushumayela sizoyimthandazweni. Ya sifumana elibali la lendoda kuthiwa nguSamsoni. iBhayibhile ke kumavesi angasentla uSamsoni wayeyindoda eyayigcwele ngamandla. Yaye kwakungekho nto okanye kwakungekho bani owayenomilana noSamsoni. AmaFilisti uSamsoni wayewabamba ewonke ingathi ubambe intonga awaqwakanise.
kwabonakala lokubana uyinhlupho uSamsoni phakathi kwamaFilisti. Kwanyanzeleka lokubana uSamsoni amaFilisti makambone likele ephakathi kwawo, ngoba uSamsoni noba ephakathi kwawo unamandla. Sele sikhona endleleni yomkholo, bakhona uSamsoni abakhoyo abanamandla okwenza into ebona kaThixo. Akhona amagoha okanye amakoti kaThixo, kodwa noba ekhona kunamaFilisti okanye kunezinto zamaFilisti azibulalayo. Ngoba xa usenza umsebenzi kaThixo kunezinto ozinyakazisayo okanye kunamalungelo kaSathana ohluthayo. Yaye kawuligoha likaThixo akuthunyelwa noba yintoni kuwe. Kawuligoha likaThixo elimbathisiweyo ngamandla akuthunyelwa noba yinto engakanani. Into ezokohlutha amandla uSathane ukala ifuthe, unabangela woba makakala ifuthe kungoba wazi amandla akho udelela xa ibekwe kulaa mithini ngamadoda amakhulu amaFilisti, kungoba ayesazi amadoda amakhulu amaFilisti ayesazi amandla kaSamsoni. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. uSathana uyawazi amandla ethu. uSathana amandla ethu uyawazi, kodwa kunento akayaziyo ukuba Aphi. Ingaki amandla ethu ayisikhindi yokholo wethu, amandla ethu ngawo esingoba ngawo. uSathana akanangxaki yena noba singangabazalwane futhi noba singaba yi-AFA, kodwa silunge amandla engekho. Iyamhlupha uSathane into yabantu abanamandla, iyamhlukumeza ayimphumlisi. Aqonda amadoda amaFilisti uba le ndoda lesiyifunayo yindoda eqotshiweyo. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Ukuze siyifumane akumelanga okubana siye ngokulwa kuyo. Sometimes uthando lulungile, sometimes uthando olungasuki kuThixo lunemiphumela mibi.
Indla yamgibayo uSamsoni wakhipha uthando olungasikiselanga kuThixo. Abantu bangathanda nasecaweni ungathandwa kodwa hlobo luni hlobo luni lothando luni nithanda ngalo. Namhlanje kunabantu abahlala sendlini, namhlanje kunabantu abalina banhlizwe obalinya zokuthando lwangaphakathi. Simpalabos ewe ndiyavuma ndiyandisondeza uba ndihlabelele kule nani, kodwa ndisondeza ngoluphi uthando. Alothando ninduthanda ngalo alusukoba madlamna, alothando ninduthanda ngalo alizukundiphulukanisa namandla. Ukuze simnqobe masimthathe simsondeze. Sikhonza uThixo uxesha elinzima apho abantu ba-desperate for uthando, kanti uthando lelixesha uthando olunekrele, uthando lelixesha uthando olubonakalayo, uthando lelixesha uthando olulimazayo. Abandithanda abandifuni ukusesimnqobe asimsondeze, asimsondeze ngoba simthanda. Injongo yethu sifuna ukuphula amalungu awunokuze afane nathi, athi noma uyahlabelela ahlabelele Jona, athi noma uyahlabelela ahlabelele Sheba. Uzasibhidisa ungathini mina, my God, ungathini sithandwa sami ukundikhohlisa, ngikuthanda kangaka. Yini Samsoni ndizinikele kangaka kuwe. Samsoni khawundixelele imfihlo yakho. Ayikho into endiyifunayo, ndifuna imfihlo yakho. Yasithela ngobuthando amadoda yaqotheka luthando, yasithela uSamsoni into okubana udelila izihlangu ezithathu undibizela amaFilisti. Ithi badle wabuhlungu uSamsoni lento ithetha kudelila. Uthi amandla am sengathi ngexesha atsho igama lokuqala
asingathiwe inhloko isemathangeni umandla usho kaningi kuye uthi ungayikhuphi imfihlo yakho uma igcwele uthi kaningi kama sinama igcwele asingandayo sinamaya igcwele ngoba sele siphakathi kodwa umaya igcwele uyasingana kodwa ngenxa yokubana uSamsoni ukhwathakile wawathambisa uDelila amathanga akhe khona kuzathi uphophotelele alale kuthi ngoba asaphethe nyana Samsoni hayi ungawakhipha amandla akho ungayikhiphi secret yakho ungayithethi ukuba amandla akho aphi wenza njani lento wena wedwa ufuna uhlabelela ufuna ukubana abantu bayancedakala ngoThixo wenza njalo wena wedwa ngoba nathi kudala sabalapha ebandleni sihlabelela bathi akho nto yenzekayo wenza njani lentobana wena uthandaza abantu bancedakale thina kudala sathandaza abantu bengancedakali wena ngowuphi lo mthandazo uthandazayo nathi siyaprofeta bathi eziprofeto zakho wazisalisekisa wenza njani into efunayo akufuna we kodwa kufuna isecret yamandla ngoba isecret ukuzifumaneke namandla ayatholakala isecret ingafumanekanga amandla sozafumaneka ngoba uSamsoni madoda uqala kayikhuphi isecret wazama uDelila amandla kafumaneka ukuveza uba lento ayikho semandleni kodwa kuyimfihlo lento sesekamakholwa ahengehenge ngoba sekhupha isecret sesekamakholwa ahuka nzima esikhupha isecret siyavuseleleka namhlanje ekseni iyaphela lanto siyamthembisa ukuthi Thixo sizawunqula isimo sivuma isimo singavumi kodwa sehluleke kwathethani isecret ulapha khosha umakhaya ngakoza kuseno amandla akho emane connect nje aphinda yeke okanye thatha insuku sibentathu kwalesini uphinde ube dry kuphinde futhi ngalamini bengathi khona into oyivayo usenoma kukhona apho waxela khona isecret yakho into edinamandla kama
umoya oyingcwele emzalwaneni yimfihlo. Khona WhatsApp. Ubhala WhatsApp. Uba ngokundi qala fasting ngoku. Ngoku ndiyafasta ndiqala ifasting ngizawuthatha 5 days fasting. Ubhala WhatsApp. Go 12 prayer time. I see abathandi ngayo. Amadimoni ayasazi. Thina siyesakhupha isecret. Yasenza lonto leyo uba inkolo yethu mayihambe kanzima. Ngoba inkolo yexesha bathandeka asinoyibalekela inzima. Futhi hayi ngoba kushunyelwa kuyashunyayelwa. Hayi ngoba abantu abasindiswa, abantu bayasindiswa namhlanje xa kuphela iviselela yeke. Umbona lo mntwana, oh madoda, uyamfuna uThixo unxanele. So ngibasithi ikasteta abantu belixesha abafuna usindiswa. Bayafuna abantu ukusindiswa. Ingxaki thina sishumayela ilizwi likaThixo, amandla okanye imfihlo yamandla siyikhuphile. Nangoku Samsoni ithi iBhayibhile esobetheke winwele wacinga bafana bamandla nawo. uSamsoni ucinga bafana baamandla usenawo. Wenza njengoqhele kanti ixesha liphelile. Sengathi ndiyambona madoda uSamsoni seke eqhaqhathekiswa phambi kwezizwe, phambi kwabantu beshumayela kubo. Sele sisibotshwa, sele bebuza abantu uba ikuyanga nalona ebeshumayela kithi, ayikuyanga nalona ebethandaza kithi, ayikuyanga nalona ebesehlesenuka esendumela. Sele sesandleni sothaba. Xa selulele esandleni sothaba, uthaba lumeka sure ukuba lethi show off ngawe. uSathana wathi siqinisekisiso soba lamandla ebethatha ngawo ndiwagqibile. Yiyo le nto sebesithi abantu abangakholwayo noma bekhona abazali bakhona nje. Kumbe babulahleke into kaThixo, sasiyeka thina sifasothayi kanti into kaThixo ayikho. Tisogula phela msindisi sokulandela msindisi
Bambeka bucala. Yinto le esiyakumane sidlala ngayo. uSamsoni asizukumbulala kodwa yinto esiza kumane sidlala ngayo. Bathandekayo, akhona amakholwa aphila impilo kaSamsoni. Bathi lento yinto yimfihlo engeke siyibone xa ngabe singekho kumoya. Oh, kukhona amaqongo eKapa wenziwayo. Kuthi ukhona umzalwana apha ekuhlaleni. Kuthi apha ekuhlaleni kanene thina asinangxaki kule yethu area okanye kwesi sistrato sethu. Sinomzalwane wethu thina. Incebo kaThixo. Abantu abangamakholwa, abantu abangakholwa amazuthixo. Fika ubeka ivesi. Ogqiba uthandaza. Baqhwethane. Baphele insini. Ngoba bayakwazi uba awubhilongi lapha. Kuyana nawe uba njengoba uye waphulukana namandla, ewe uye wayenza impazamo wakohlula uDelile. Kuyana nawe ukuba kule ndawo ubekwe kuyo uthandane noThixo, ngoba siyevota ngabe ivesi lisehlela uba le ndoda noma yayikhethiwe kodwa ingcwele zona zazihluma. Amafilisti kunenye secret akathanga yasi uba noma kapthe uSamsoni madoda kodwa ingcwele Galilanga, Siyakuthuma, Elekazithulilwana, Amandla, Samsoni, ayabuya. Ngoba ndingabalapha kule ndawo. Ngoba ndingabalapha kule ndawo. Ewe namhlanje ndizabonakala ngento yakho. Ewe namhlanje ndingabonakala igcwele kodwa kade wabonakala. Bayeke akubisele phansi. Bayeke akubiseke ngeko lakho.
siyemthandazweni. Ewe ubukade uzibona njengesehluleki, nabantu bekubona njengesehluleki, kodwa namhlanje xa sithandaza ndithi uthandaza nabantu abathi Nkosi ngigcwalise ngamandla. Jesu Nkosi kohlulekile, Nkosi ngibethalele, Nkosi ngilimele, ngalahlwa ngabantu, ngajikelwa ngabazalwane, ngigcwalise ngamandla. Xa sele ukulo situation uphelelwa neyiveli, xa sele ukulo situation nabantu ozalwa nabo abakubonela intweni, nabantwana ozalayo abakubonela intweni, ngoba ukulembeko ukhona uYesu, ikhona imfana kaThixo. Impilo yakho ayingesi buyifane nakuqala. Siyathandaza ukukhona apha endlini, uthi ndiyakholwa, kodwa Thixo xa uphela unyaka zindibethile phakathi konyaka, unyaka uqhubeka, kodwa Nkosi ndigcwalise. Ndidinga ukugcwaliswa ngamandla wakho. Sivala amehlo, ubukhona nje umuntu othi ndiyawadinga amandla. Ngibethekile xa kufuneke ndiye emthandazweni, inhliziyo yasinda, kuba buhlungu, ngoba ndiyathandaza shesha ndiye